Dokotela wemathambo ngaphansi kweliphiko lwe-Taiwan Medical Mission Dr. Xin-Ning Chuan uthi batibophelele ukubambisa uhulumende ukuqinisekisa ukuthi isive seMaswati ikakhulukazi leso elisetindzaweni letisemakhaya sithole lusito lwetempilo ngalokufanele. Dr. Chuan bekakhuluma ngesikhathi loluphiko luniketa isive senkhundla yasemaphalaleni lusito lwetempilo lwamahhala. Libandla labodokotela be-Taiwan Medical Mission ngaphansi kwahulumende welive le-Taiwan ngemgcibelo oluvakashele umphakathi wakumadlolo ngaphansi kwenkundla yasemaphalaleni kuniketwa lusito lwetempilo lwamahhala bahamba neluphiko lwaka-TAVI Taiwan African Vegetable Initiative bona bakhuthata kudla tibhidvo. Dokotela wamathambo kuloluphiko Dokotela Xin-Ning Chuan uchaza ngelusito labalulekile. We bring our own medicine such as medicine for the hypertension, diabetics, osteoarthritis, dermatology, acute gastritis, asthma, flu, and the eye. And we also supplying the multivitamin and the ferrous tablet for all the people. And besides, we providing the ultrasound and the TB and cancer screening. So this also could cover the medical problem in the rural area. Lilunga lephalamende lenkundla yasemaphalaleni lophinza abayindvuna yetisebenti tembuso Mabulala Maseko uthi lolusito luzuzwe sive semiphakathi lesithupha. Lapha kusitakala kakhulu umphakathi wakumadlolo wasemcengeni wasemfeni kanye nensingweni nayo itawuthinseka balapheke bekunene. Lusito koludingakele kakhulu ikakhulu nje kubantwana. Bantwana umlibalo embili ukhanze ukuthi awunakeke kahle ngokuthi kude lama medical facilities lapho bangakhona kusitakala khona. Bogogo nabomkhulu nabo ngilabanye lebe balidinga kakhulu losito leli ekutheni basitakala ayite kwayabomake bomake siyabati ukuthi bahlala nje babuthakathaka kuyabita ukuthi kancane kancane baya esibhedlela kepha ke nabe kude esibhedlela ukhanze ukuthi umuntu soyoba netifo letakugcina tisheshe timambise emhlabeni. Umlimisi wetibhidvo ka-TAVI Vincent Matsebula uthi tempilo ticala ekudleni. Ungumuntu ungiloku lokudlako. You are a result of what you have eaten. So kumcoka lokuthi eMaswati adle kahle adle kudla lokunemaseko lamathathu. Letibhidvo ke lesikhuluma ngato ngito letina lamaseko lamcoka kakhulu empilweni yethu singeMaswati. Kumele lokuthi singeMaswati sibuyeleni emuva sidleni letibhidvo tethu. Singakayi nje esibhedlela noma lokugula kungasiphathi asicaleni la ekudleni. Loluphiko lwe-Taiwan Medical Mission lunikete sive salomphakathi lusito lwetempilo lesingetulu kwemakhulu lamathathu 370. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkelisiwe Khoza ngisensingweni.